Yes, iyi ni Kiana TV show nk'uko mubizi turabasaba gukanda subscribe tukazajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Rero uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 nibwo Bishop Gafaranga yitabye urukiko ku bujurire yari yajuriye. Rero inkuru ihari ni uburyo umugore we Annette Murava yitabira urukiko. Murabizi ubwa mbere yaje yitabira urukiko ava mu modoka ahita yinjira direct, ubwo rwose yagiye n'amaguru, ubona rwose ko binamubabaje cyane. Inkuru irimo cyangwa se igitangaje cyangwa se ikibabaje nuko akinjira mu rukiko nk'uko mubibona muri aya mashusho, murareba uburyo rwose yari yifashe ku gahanga, urareba uburyo yari yumiwe cyangwa se yababaye aho yahise asohorwa mu rubanza. Rero ni ibintu bitangaje. Rero ushobora kandi kuba uje wenda kuri iyi nkuru aribwo bwa mbere wumvise inkuru ya Gafaranga, ya Bishop Gafaranga n'umugore we Annette Murava. Dushobora kubanyuramo muri make ukuntu byagenze. Ahangaha ubushize turifashisha ibinyamakuru bimwe na bimwe, aho ubushize urubanza rwe rwabereye mu muhezo. Ahangaha haravuga ngo menya impamvu yatumye urubanza ruregwamo Bishop Gafaranga rushyirwa mu muhezo. Ngo urubanza ruregwamo Habiyaremye Zekari uzwi nka Bishop Gafaranga akurikiranyweho ihohotera rishingiye ku gitsina rwashyizwe mu muhezo kubw'ubusabe bw'uwahohotewe Annette Murava, umugore w'uregwa wabyifuje ku bw'inyungu z'umuryango. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko uregwa Bishop Gafaranga yari yagejejwe ku rukiko, aho yazanywe mu gitondo cya kare ndetse akinjira mu cyumba cy'iburanisha itangazamakuru ritamuciye iryera. Annette Murava, umugore w'uregwa ari nawe watanze ikirego, nawe uri mu bitabiriye iri buranisha, nawe wahageze mu gitondo agahita yinjira mu cyumba cy'iburanisha. Ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 22 Gicurasi 2025, ubwo uregwa yagezwaga imbere yarwo. Ni nyuma y'uko icyifuzo cyo gushyira mu muhezo uru rubanza gitanzwe n'ubushinjacyaha bwavuze ko gishingiye ku busabe bw'uwakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari we Annette Murava, umugore wa Bishop Gafaranga. Umushinjacyaha yavuze ko hakurikijwe ibizavugirwa muri uru rubanza bizumvikana ibijyanye n'amabanga y'umuryango ku buryo bikenewe ko rushyirwa mu muhezo kugira ngo bitazabangamira umurongo mbonezabupfura nyarwanda. Uyu mushinjacyaha wagezaga icyifuzo cye ku rukiko yifashishije ingingo y'131 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ivuga ko ubusanzwe iburanisha ribera mu ruhame, ariko ikagira irengayobora igira iti icyakora urukiko rushobora kwemeza ko iburanisha riba mu muhezo mu gihe ryabangamira umutekano cyangwa imico y'imbonezabupfura n'igihe cyose umucamanza asanze ari ngombwa. Bishop Gafaranga abajijwe icyo avuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha yavuze ko agishyigikiye kuko cyatuma hatagira ikibangamira umuryango, ndetse binashimangirwa n'umunyamategeko we wavuze ko nabo bari bafite gahunda yo gutanga icyo cyifuzo. Umucamanza amaze kumva ibitangazwa n'impande zombi yanzuye ko iburanisha rikomereza mu muhezo, asaba abari baryitabiriye batari mu bagenwa n'itegeko gusohoka mu cyumba cy'iburanisha. Bishop Gafaranga uzwi mu biganiro byo ku miyoboro ya YouTube yatawe muri yombi ku tariki 7 Gicurasi 2025 akurikiranyweho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo wari ucumbikiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ya Nyamata yaraherutse gukorerwa dosiye n'uru rwego ashyikirizwa ubushinjacyaha, nabwo bwaje kuyiregera urukiko rw'ibanze rwa Nyamata.
amakuru ava mu bazi umuryango wa Bishop Gafaranga avuga ko uyu mugabo yahohoteraga umugore we Annette Murava bikaza kugera kure, ari naho uyu mugore usanzwe ari umuhanzikazi w'indirimbo zihimbaza Imana yaje gufatira icyemezo cyo kwiyambaza inzego z'ubutabera. Iki ni ikinyamakuru cya Radio TV 10 cyanditse iyi nkuru, ariko amakuru tugenda tubona cyangwa se uko ibintu biri kugenda bigaragara bitandukanye n'uburyo twatekerezaga, aho inkuru ndetse zimwe na zimwe zagiye zivuga ko Annette Murava ndetse na Bishop Gafaranga baje kugirana ibibazo, bakagirana ibibazo bigiye bitandukanye, ngo ariko Annette Murava akagenda akaganiriza inzego za polisi cyangwa se RIB, akagenda akayiganiriza, ariko ngo yagiye mu rwego rwo kubagisha inama, ariko arangira ariho bamwe bari kuvuga bati umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. So rero ubu ngubu mu bigaragara byarenze inkombe, ndetse nawe ubwe byarenze ubushobozi bwe, aho ubona pe umutwe yawutaye, aho ubona ibintu bitakimeze neza kuri we. Rwose pe abamukunda, abakunda uyu muryango, hari igihe Satani aza ugasanga yivanze mu bintu byose, ariko aba bantu nabo gusengerwa, nabo kwegerwa, nabo ubona ko Satani yabaziye rwose. Rero Imana ibakomeze kandi mukomeze mukande subscribe kugira ngo mubashe kumva andi makuru agiye atandukanye. Imana ibahe umugisha.